Mohawan
Suparwon. Ya terini ku derasi keresno dwipayana mija Sang yang ringet molak cara kadia gelap du merasa nu sopi kanang rangdunin para jomanalan ia teriwi punang carita
tayeup Ari Wijaya Suang Sri Madusudana matangyanmu elot para keride palguna tananawane angapa nimitanya latri kaloh umikilan kira kunang lawasang estiakan lama kane sidot Ripodang kepaning korawa lawan panawa Narari kanang kuruk setra manalo tanana wane Sidawat Sampun tembung marwantani kanang kuruk setra manalo Oh aku musuh lan ruang pada pejak mari kanang ranang danang Iya, nimitan yang mangkitan wusian inom nadak dia nabawarate. Samangka Semuka manusia kasarapan tingkahi musuh kira singa ingani ke kake parami suara dekade yang panelpon ingani ke pengneng latri kalau marani wirdanan jaya marawantani kanangku nanging yanenak pada lampahinat yan doren katengut wis tariakan lamakan ikauruh wirdanan jaya mengkano saturan yaki sang swetawo Tot kalau neropo keras not dan tulus hanya kereri resi warojoh nawi sudat laki kita yai masat mojiwo menesir kakan tetan len kita nanging tamu tak kita tetanya lawan kakan dewan menawatan urukok kita yeki marwantan kanang telang ning pabarata nanging nimitan yang kakan teh hamarani kita apaan werohe kakan teri protein nyantung ni wakari kadang kanang partiwa sadaya mangkano pameruan kanang karida orwawu samangkano pangartikan irang nerari kersni mengalup wasir cerakan ni rumah
Ratu Dewa Agung Nyoma pidaging mamitang lugero ratu itu parasanga ngojah sakadi pawacanan ide rake Dewa Agung Raya ratu pidaging nenten jewenten tiosane kebaosan tuk ide inek arauh ide rake ngarauhkeun cokori dewa riki ring genah pokolaman ring pono dados palungu cokori dewa kaditan ruh matur ring ide rake mawenan ide rake latri kalo ngarauhkeun palungu cokori dewa eleng ide rake ring pawecanan palungu cokori dewa sani itu ngawo sira nararya Dharma Putra wawang ngadeg te Arjuna Baratinyo amrih paten ing jaya darateng perang amalaboh bahmi yantan kasih dan temi kengken Rosadine tuni diajang para ratu makejang ngawo sang Sri Nerpa Dharma Putra wawang ngadeg te Arjuna Baratinyo duga sadine kanti jengkeng dilah-dilah penyingakan adine amrih patinin jaya darateng perang tiang bakal ngematiang ijai ratu di pesiatan tuh ketu pesan pawecanan di ratu melabuh bahni yantan kasih dan temi enten titiang idayang ngematiang ijai ratu uli semang makauni titiang pajang nyeburin api tuh kentan pesan bawa si ratu nih apaan sakanan kanang ujar wetu sakeng tutup tuh saluwirin raos dan medalan adi uling dicangkem adi nih apaan makwe wang asrote liu pesan anaknya mau kopeng itu beningah-ningah liu lantas anaknya mau dingah raos adi itu tekeri jaya daratu waspadan di nutu nah kan ujar sang Arjuna sapre kase tekeri jaya daratu waspadan di nutu kenapa nadi nyenane lego nyenane bakal sing deman keduko dan adi nih engal bakal tekan rawas adi ini subuh ke Kurawa ke ketu pesannya nanti awen anak-anaknya buka beli negani nanti yang kita marahnya kita mengap juga iyan sing tekan yang nengil ya pelut ban gak tau mengap ika tuli maka ngarani ke kadena nengil-nengil mau pepina ne sing tahu lantas nengil-nengil bego nengil-nengil bongol pocol anaknya buka beli bakal nyerayen anaknya buka aja apa mangkana leng te kadiang pon apa kita ingin suwirah ketu subuh sanggup padi ini ken-ken bakal pidab-dabe buin mani dong gitu teh kadi angane uang akaklecan ayam ini di beperaya nadu yang cara mau tajana siapa ken kal selu udah subuh ngelah gelar nyen kan ngelebang tuh jangan bakal takonan beli teken adi dah yang nengil Yogya takto arwawu samangkano pangartikan kakon Rarya Kresna dadiatan sida winalas ranung netrani romi jala manangis kakini rasi wirdanan jaya wekalan sumira yaye kelaken tangis to adi
Jadi yang ngeleng saget marumonto. Nang napang ragol. Don dan ngeleng adi. Kakang tu peradu yang kini duduk berperayu marap lawan wang lara menangis. Beli mainan anak sing perlu, sing bakal neken anak ngeleng. Sing perlu. Yang tadi pascat dening ranu ning netro, yang tadi ben pragat bakal ben yeh manto. Ya duga san ben ngeleng begitu, benepak kukul banjar, tulen barang yang ngeleng tu gitu. Ken dayo ni, dong itu nak itu pesuang. Jadi yang ngeleng jadi sakit. Tenangan, teningani kedanan jaya. Suko danan jaya berperaya pejah melabuh kapui. Ya diastu sinurakan tekapi kanang pertak jana kabe. Aduh, ratu titian. Pirangan ratu sekali atur ini hari. Ratu beliagung. Dan kemana hantuk titiang petang didat terasa yang titiang sekali. Daging pawacanan beli. Sekali laksanaan titiang sani wawu. Minap dan nyidayang titiang pacang nagengin sukayan. Sampun titiang padam pacang nyeborin api ratu. Tiadiastu titiang kesurakan. Antuk banyak-banyak sami ke bawah titiang tas satrionista. Bang yang sampun santukan mewah rasa yang titiang pacang. Madamani pun jaya ratu. Iya. Kawalan titiang yeki satrio kaliput deneng tamah. Ken yang terus-terusan satrio liput teken tamah. Budi tamah yang iko pacang ranjing sajeronen pekayunan yang ngemar teken lepu. Dan wenten neng nang akedek pikayun ratu. Ya iya wiradanan jaya kakante adanya lawan kita. Adi beli metakon apa dek teken nantinya. Sampun uruh kakante lawan kita lara kapriatin. Beli nak subonawang anak kebuku adi kaliwat raselno. Buat kesungsutan pekayun adine. Iyan siang peradnyan tadunang siro mujar ginawekan karena sula lawan wang lara kapriatin. Aduh, tas terus ngadan. Yen anak ewikan sing kone dadi mebos anak keras. Bakal ngalih sakit hati nyakitin kopeng. Anak kedane sakit hati sing pesan kone dadi. Endah luwir bahni linangan antian ginawe urupnya. Iyan ketut. Kone buku anaknya bakal medetunjalan bakat. Lamesin lengis. Ngantian kone bakal digeden nih api nih kok ketut pesan. Mangke kadi yang pun apa kita menjani adi ken. Dan sida dan te apa nanu puasira setia mitra. Kaden ada ke bos setia mitra. Yen sing ngidang ningting pedidian aja kang ningting serahan gegaene da jemaah ke pedidi kaden gitu. Yen ane patut serian adi. Da jag sing mesra sing yang ide tulung gae apang pragat kewah. Yang kita pejah melabuh kapui. Yen adi bakal keto buka rasa adi ini bakal adi mati nyeburin api. Apa bedanya wang mara mari kanang paperangan pejah. Lawan wang pejah melabuh kapui. Apa lian mati nih? Mati nyeburin api. Mati mesiat. Yen pesan ang iratu para wiro sarosos dados kesatrio yang lawan musuhnya. Dan jadi dayang madam ngejai derato sampun sedo tunggu dengan ngantos sang pangkantinya boren api. Niki ampun nistan kesatrio na bejantan pisan. Iyan wang mang kanuri pejah po kita. Hinikep deneng yamo balo mami tanda. Nih anak kene buka hati ini siang jebongan bakal dadi ubat kawah. Rikalanin kawah sakit. Pinapko sadanen camrogok muka kangken laro tunggu kita pesan. Aturan lawan kakan tuh. Kanti nagih beli gae landas. Serang mai tuh yang bawa mirip sing lutban. Da jag isi yo jag serang yo.
yanto ning mangkano tanan jaya mito sehinganika tumulusaken rena sehinganika lawan Ki Sang Katunan ati muda. Inggih yen kentan beli telas pisan pawilangan titiang cudat katur ing palungga beli sampun api aja pekayon beli titiang irang. Iya, ya ke ngarani kanang mah bener. Tuh pesan bukan madan benar. Yanto makano dino takan kakan tuh. Mai. Tuh, iya. Kengkena toh. Mun petang didak kumi. Mai kita itu. Pangengalan kita itu. Tuh, kengkena tuh. Kanan tayo, sige. Wow! Dah, kencenang. Nangengken kuna ido. Yang mai ke tengah pesiatan si bangke liu gede pebiak-biak ratu. Ngilang ibone nang. Ngohon sabdan irang. Janar daning narario. Itu pesan bos itu dikenarin itu sangat samyada mu pekareus dewa pujo ge subo itu samyada harap mu pekaro dewa pujo itu jani ngerdanang pekayu mad masanu nguknian janar danu ang lor wetan Angeku prano yadmu padmu mudera niras rayu winu teja saraswati karo sodanu adungtung asari winu geni apan wos denian angin cepaken anglaraken sari sarinin ludera astau ludera astau kapomehaken udanaken angan nyali betare sampun mangkano sigero apro aryo larang yoko. Hon kertu waru sang narario pardo. Soang yang luder sirur turun teke asariru. Aduh nang. Karena aku kertu waru sang narario pardo sang yang luder sirur teke asariru. Tedon itu. Mastukan pejuh jaya darateng perang ng sang yang pasupati tak tereling nirastri. Wow. Ng sang yang pasupati tak tereling nirastri. Dojen lenakin sang yang pasupati arah pada jenik. Aduh, apa nanu sampun bawa kita. Kita lumares anu posire mangke bawe kakantana ya ki rata ning ulun wisesa ngaranin kudanyo walaka brapuspa kang uri sukanto setnya sakti yanu pamutan ketaman mahastro dibio iya mainan kenkena doa bisang saja ben mani banget ditegakan nah niki rata ning ulun wisesa ngarani kudanyo walaka brapuspa kadanana pangarep nadan walaka brapuspa anduri kang yuri sukanto senio sakti anu pamutan ketaman master diwio sing kalah bakal bahan keluwihan panah mau kamu iya to pekawan radio parte temi to tegaken adi ben mani marano patining jaya darateng perang bakal anggon adi sarana ngamati angyo jaya darate mapu ayo kidaruki pan semasto saha sar cakra sesangke pancejanio
tekan ke sompret bakal bang beli anaknya buku hati itu. Tuh, parom sarang kalih. Kan Kresna Arjuna mangucap makala teri Keto pesan bawa sana sarang kalih. lungang dewasa. Nah. Sasi migil tumamuang. Nah, daring sebuah bulan nanggal kene. Ratu sampun daring. Aduh, sang sasi sampun tumamuang. Ya, huang sanak sehaya panawa sedayo. Enak layuan anak wira biar meniu kita awakan mereka nang pancak. Sikirem. Mundur. Layuan yang jadi apa kemanca kecil. Terhati. Karwa kabeh. Geger watak balut itu. Tumuan sang kanten itu. Deras kogi menatu kotak kira sangat. Nadiraya. Tunggu dari ampas itu. Ono dua kira jatuh. Ibu. Cari orang-orang. Ada. Aduh, ratu. Ratu layon itu. Ripati sang Abhimanyu ngeranang tinyutang laras Kadi sewale tamat. Karena nu ngeragu dikalanin pajang let jenazah hal ini saken timun dininten. Benyah ragane darah. Adang-adang para agung-agung menuju timur. Weh, sange mana apa? Si Prabaca. Kalgen gena tuh. Nyuting sana pangalang layone pun diang nekat rawasak. Tuh, Mana? ngajak bener. Awak masa sana mau agama deket tuang ibu. Tuh sado angasan pangon prapak bakal ngenyuting layon. Mana cara Itu ide dua gong rai. Apa anerga pangida tuh? apa tuh? Api dengan ngesang sawa apa? Api ini rumah tangi pinangan apa? Api saksi apa? Ane ngesang sawo apa adane? Kita geni Ane api saksi gerahas patio. api ane rumah tangi pinangan Madan awannya masa danang kayu panca semito. kayu limang suan apa tuh? Kayu cenana, kayu majagau, kayu beingin, kayu jerungal, kayu palo. Ide dua gong rai subong abah sang pengesang nanang milu-milu. Aduh ratu. Nah. Sok sana. Ngorai okas no makin
sang tumut mateng priya Bimaniu. Muhuti sang utari di soko adona. Nah, mamuit gati Siti Sunari aram dia ratu mo agung. Titiang mapamit ring palungok mo angke. Lunga ngedosa kareng utari kibangke. Titiang luas joh, me titiang nenten rauh malih. Mo nan kaku ayu larekeulaken tangis te apan reh ning maniwi sura tapulina titiang ireng pamargane besane. Yai Siti Sunari gitu. Ayo kita nyeselaken kakak. Apaan kakak kari garbini wanglung lek dimitan yang tantumut palatra. Mo anak sudah mau buat kutos bulan adi mau senjidayang bakal ngireng ida sang lino nanti. Nah kan samat sang utari sang muit nah lungang gati Situ Sunari lumayan. Nah lungang gati Siti Sunari biaktitan ireng dah. Sigrahan Prabda sawo sang priya Bimaniu. Tukedolah caryani dona marako marai. Yang mararau macebur. Engol pada gesang tekap yang ngageni. Bah, ratu, makemara ngeraso itu budal keswargan. Tuh, nah, doyene sangat angarambang anak sebut itu. Nah, kita nanggati Siti Sunari palatro. Nah, lungang dewasa tatas mijil yang alkoto. Dah, nadain sebuah durian aku. Mangkat palguna madulur muang Arya Kresna dresto yumna saha santanika tanimo Kasang penawang uniweh pararya Yoda mangkat makrama kumimitri dharma putra.
pengemet ida sang Yudhistira dah handal-handal sebuah sedang. Ayo mula. Ke Kresna Arjuna tekari renang madya. Drasta diumena kebalung. Warasi ayo aduh. Noti pidap-dap para agung-agung ke Kresna Arjuna tekar renang madya. Dresta dia menosah ke balong resmi wangsa. Ida mikukuhan. Ida sang Yudhistira diajang ida sang Yudhistira. Aduh, nang. Ken jani nekal. Umur Arya Kresna go Korawa durung atata kari Sunia tis-tisamun. Sang Korawa sing ada menjelawatan dan ditinggal guru. Nang, ken pekayun Radenan, antos Pak sambil mat letak ken bakal pekibah musuh. Ararian wangsana anten Korawa apa? Oh, ane lampu akhir. Wadah Barayodo Panawo. Jadi Tonyo. Mangke Korawa satu sampun ngatatu. Ton sedani anggerono. Ya, ko aloah nen. Dia je tuang ibu kencang. Kencang. Cuba ngaji. Apa Betan Arjuna ngalok-alok masa sumar. yang ketu. Suba ada dutan betaran saya ni nyekanan. Nah kan ujar sang Arjuna sapre kase tekeri jayar darata waspadan dinutel. Suba pas. Telik tanam suba ningah munyen dia ni Arjuna. Bakalnya dayang betaran saya desang jayar darata dino ne jani buka pedang. Ya to karano sinu Raja Mamuet. Pawenan ida sang jaya rata pakayun budal. Mulih mah kedewija monggo makutara. Da budal yen budal ke sinu raja yen bakal ngeraksa. Paling melah dini. Karya dan genah raksa sareng sami tu awenan jani. Ida bataran cai sang Karna magelar cakra. Ida sang Salil Magelar kambing. Ida begawan Drono betaran cai Magelar Padma. Itu genah sang jaya darata raksa tu. Mapayas jaya darata ada ben 100. Pangseng kena menang ingatin. Teken Arjuna jani kian Arjuna bakal depokin Betara Surya. Ben mani bakal ama happy. Aduh dah ketuang lah. Sing dadi ketu lah. Di pesiadan setone ne bakal para sida yang membukti cara matajan bakal jelapan ke kancong uku pangedon yang ngerosang lagu mana. Tengelan iban kidmut. Seragin. Yeah. Queen. Huanta ke awang enak mangke abiyo kacakere. Wah. Lawan suci muka mangkat mengeraksa salib ya. Watak ke kanang amadro pati singgir deh. Buat mobil kok maka geresang duit ya. Oh.
Swana sang Kurupati Sapar Parwira Yodha. Melem ken. Aduh, sang penawa maluan majadang sebesia tebe. Mamunyit pong dog pong aduh. Yeah. Pong dong. Wih. Luir pong beta pasyo kang tekini da sang Kresna kengken ben jajake ben mundur. Kengken jak keren sewendak mendongkrak tinggilang bonang was Sigran Praptoryo pimusuh Sudira Yardon sang Kurukula setelah satingkah. Adi lang jan nyingake ngati. Sigran Praptoryo pimusuh Sudira Yardon sang Kurukula setelah satingkah. Cakra byuha ngaranira mengeraksa kararna lawan suci muka mangkat mengaksa salio. Cakra byuha ngaranira mengeraksa kararna lawan suci muka mangkat mengeraksa salio. Dasin adi Padmu byuha magagrir tengah sang Dewi Jendera yateng wadi kanang Jaya Darata linakse. Ya ke Jaya Darata, adi tengah di tengah pesan ya di Jaya Darata itu Begawan Drono yang raksa. Untuk dia sekata gelar Aswasti Swana sang Kurupati Sek Parwira Yodha. Untuk dia sekata gelar Aswasti Swana sang Kurupati Sek Parwira Yodha. Kuih ning wira bala samanta raja sakti lumrah perang asura samuka mapramiya. Makalok kang ditodori. Mangga hian dasa yo dana lebannya muang panjangnya pira kuneng kayu danannya. Linggah nek. Mangga hian dasa yo dana lebannya muang panjangnya pira kuneng kayu danannya. Linggah nek dasa penelang. Lantang len kudang penelang. Kemudian kita mamuk sigila. Ayo aku yang menjahakan ribu paliwari juga mangke cakra pinereh rumitnya. Ayo yang menjahakan ribu. Tiniru teka pisang Arya parte dari studio meno ya to kino nanganan desak studio meno jadi ketika yang pengawak aku yang Wiragana nya tuh Santanika di Suro sang Santanika muang Partiwo Yodha gana sakma sangkyo wah lawan Yeah!
banyak. Waduh. Nah, kan sang parto pinake tengah ke karo luir kalau geni amasmi akan teribuano. Nadan wolaku gumulong marempak agyo. Wang balo tiga rutenin para wirat. Nah. Sangkan ngomong si Dewa data sompret. Sompretnya. Sangar jumno madan Dewa data. Wang sangka Narapati Kresna Pancajanyo. Nah gede nang munyi ben bedek tuh. Sang Kresna medwe sompret madan Pancajanyo. Lumrang widek wid. Ada. Wah! Sal memunyi sompret jagnya hati. Ada. Lumrah widek suaranya gantara lo ya terus satining musuh yo padras. Nyen yo mendingan sompret itu. Tuh, pelain. Pasukan Korawa nama kejang melon. Window. Tuhan sang parto. Window, aduh. Mangga. Kereta. Sigera masa sirang bakda sahasemok. Sirnang maka suliksa kosi kaurang bae. Ngancag subuh ke tengah-tengah. Kue nian mati tanpa sara sinio. Aduh ane mati. Sang Wino dinika muang waro nu Wino. Ino aja Wino mati. Tuh nah. Kita Aryo Parto Sobo Nungang ribu pada tanpa sara ya doang. Ya tepi anda. Nang. Yes, this. Lila cita namak Aryo Parto Sobo lungang ribu pada tanpa sara ya ras. Lain musuh kejang meninggal sang nyata. Yato film pinanah ikang lemah mijil we. Pergani dongai toyo. Ramio padio saning kuda neher merarian. Weh, pandu senjara na jam kejalan.
Konyangannya mak jelema apa tuh? Tuh. Hot, garang ya sekaduang. Ya tan saku